Tu es venu faire quoi alors dans ma famille? Parce que je suis venu critiquer non. Quel est ton rôle? Non. C'est critiquer ensemble avec vous. Non, les enfants se rendent à l'école. Toi aussi, allez au chat. Moi aussi, je ne peux pas aller moi-même. Comprenez alors, tu vas me voir alors. Nous allons ensemble. Non, allez, je vais te demain matin. Moi, comme ça, au centre, il y a mes amis. Alors, comme ça, c'est aller prendre les boissons. Ah, les boissons, est-ce que je suis capable de prendre les boissons? Allez d'abord, si je prends, ça ne te voit pas. Non, allez. Nous allons aller ensemble. Non. C'est comme ça que nous battons. Restez là-bas. Restez au flanc. Moi aussi, je parle. Le soir, que je... Muraho neza nshuti bavandimwe bakunze ibiganiro byacu ikaze kubana natwe mu kiganiro twateguriye umunsi wa none kubijanye n'umunsi mukuru kwisi wahariwe abari n'abategarugori wizihizwa buri minsi 8 mu kwezi kwa gatatu buri mwaka. Uyu munsi wa gatatu nibwo wizihijwe kwisi hose by'umwihariko mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Byari meza gute? Ikaze mu kiganiro bateguriye ye nitwa Byiringiro Faustin mu Kirambi TV1 tuba tuhibereye kugira ngo tubagezeho ibigezweho ibivugwa mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe n'ahandi hirya no hino. Niko kazi twabemereye cyangwa se nicyo tubereyeho kugira ngo tubagezeho amakuru agezweho. Reka mbaheze ikaze. Uyu munsi mukuru w'abari n'abategarugori wizihijwe mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe muri commune ya Minembwe. Ku cyicaro gikuru niho ibirori byabereye, aho habaye amatiatre cyangwa se sketch yerekana uburyo umwana w'umukobwa ashakwa ntahabwa agaciro muri societe atuyemo, uburyo umwana w'umukobwa aje ku ishuri ntahabwa agaciro n'abavyeyi biwe, atahubwo turaharanira uburenganzira n'agaciro kacu, atekana natwe turashoboye nk'abana bakobwa. Ibi byagiye bigaragara mu sketch bagiye bakora mu munsi kugira ngo bizihize umunsi wahariwe abari n'abategarugori mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Nyuma y'uko rero hagiye haba sketch yagiye kinwa n'abanyeshuri b'ishuri rya Isoko, ishuri rya Ijafi, berekana urugo rwiza n'urugo rubi. Ni mu gihe umwana w'umukobwa yashatswe ari umwana mutoya cyane ateneje imyaka 18 yemewe n'amategeko y'igihugu cya Kongo, ati uburyo urugo rumunanira. Berekana kandi n'igihe umwana w'umukobwa yashatswe afite imyaka ikwiriye kandi yarize amashuri, uburyo urugo rwiwe rumeze neza rutunganye kandi rumwe amahoro n'ubusabane bwiza hagati y'umugabo cyangwa se abashakanye. Ibi byagiye bivugwa mu sketch kuko nagiye mbikubwira, ariko kandi hagati y'aho ngaho mu bagiye bafata amajambo barimo umuyobozi wa commune nkuru ya Minembwe, barimo ukuriye Gade Mukiza Binesha, ukuriye amashuri mu karere ka Minembwe Ruhanga Paul, ndetse n'abaserukiye igisirikare police n'abamama mu karere ka Minembwe. Bagiye basaba abana b'abakobwa kwita ku mashuri, basaba n'abavyeyi babo kubahiza agaciro kimwe n'abana b'abahungu bakaja ku mashuri. Bityo rero naganira na Nyagitamu Elise n'ukuriye abari n'abategarugori mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe muri commune ya Minembwe, aho yagarutse cyane ku nzego z'umutekano azisaba kubarindira umutekano cyane abamama, ategera kuko bamwe muri bo cyangwa se bagenzi babo bagiye bicwa, abandi bararaswa, bityo bituma uburenganzira bwabo buti agateka kazina muntu katubahirizwa cyane ku bari n'abategarugori. Abandi nabo bafatwa ku nguvu, na bamwe mu basirikare bitwaye nabi, n'abandi bafatwa n'imitwe yitwaje intwaro. Gade Mukiza Binesha, umuyobozi wa commune nkuru ya Minembwe, we basabye kugira uruhare mu iterambere n'amahoro mu karere ka Minembwe. Ndoro ko byari byifashe kuri commune nkuru ya Minembwe uyu munsi wa gatatu ubwo abamama bari kubizihiza umunsi mukuru wabo. Natafuta amani na ya amani taipata. Kweli kuona generali kabisa iko nafanya kazi na population yote, unasikia wamama. Wamama oye. Wasa nimefikiria kama kaloka amani Bichi haiko vile. Mamashi wala Kiswahili. Niambia kama mamashi wala Kiswahili. Papa sio takate kabisa. Wafie. Mlisikia shauri. Mko nakimbilia kumba lakini hamuna akili. Leo shie mimi nakwambia tena kwenye mimi nafika mnazeka hapa. Niko na akili. Ndio na mimi niliona niko mtoto mloko wa 14. Lakini juu nilisema niko na brevi atesi mseo atasio. Lakini na akili yangu ningana napinga nayo leo. Hata bwana alinitupa lakini ningana akili.
mbona hivyo kwanza kauyu Lara Mungu mesere ya amani Lara Mungu mesere ya amani Lara generale ya amani Lara generale ya amani Nyamose mulere murula Nyamose mulere murula Nyamose mulere murula Kenye tunalilia tu mtupatie amani, tunaomba amani sie wazazi. Tunateswa miaka 5 tuko nasumbuka Minembwe bandugu. Hatuna wa kutusaidia, hatuna msimamizi. Tutaishi aye. Nye watoto mtuunge mikono sie wazazi. Tunalilia amani watoto yangu. Tunalilia amani wazazi. Hatuna mingi ya kunena, tuisha choka na kunena, tupate solution. Basi na shukuru. Amani. La paix c'est l'affaire de tous. Amani sio tu habari ya FARDC au ya polisi, ni habari ya watu wote. Kwa kupata amani inaomba kitu kimbili. Ya kwanza ni kutosha hipokrisia. Wakaji wengi Wanyamulenge wengi wanachoka na nini na vita. Na kuna wengine vile wanapenda hii hali iendelee. Egalema kipande ya Wabembe, Wafuliru na Wanani, Wanyindu. Kuna wengine wanapenda vita iendelee. Na wengine wanataka vita iishe. Hipokrisia. Wakati sisi yote tutaona mdirection moja, amani tangia. Na mimi nasema mbelenu, nimependa nitoshe Godio nipate repo, niende pumzika, nione vile bibi yangu na watoto wangu. Nimeeneza karibuni mwaka 1.5. Maisha sio tu unyumba. Kesho bwana anaweza kufa, anakuacha na watoto. Hauna tena diplome d'etat. Utafanya maisha gani kisha bwana kukufa? Anaweza kuacha na watoto. Kama ulikuwa fio ulisoma, unaweza hata kufundisha. Murakoze cyane umunyamakuru, banita ku izina rya Nyagitamo Elize Gihinda. Ndumwe mu bahagarariye abamama, ndumwe mu bateguje iki kirori cyabaye cyo kwizihiza iminsi 8 kwisi hose y'ukwezi kwa 3 y'abamama hano mu Minembwe. Tukaba dushima Imana tugejeje kuri uyu munsi. Tumaze imyaka hafi 5 twizihiza uno munsi nabi cyane, tubihiwe, tubuza abacu, tubuza ibyacu. Ariko kuri uno munsi ndabona bikunda gahoro gahoro. Rero tukaba dushima Imana yatugejeje kuri uno munsi, natwe tukaba twizihije nk'abandi. Twitabiriwe n'abayobozi b'akarere, twitabiriwe n'abamama, n'abakobwa, n'abahungu, n'abapastori, ingeri zose zawitabiriye. Bikaba bizadufashije kugira ngo natwe uno munsi tube twizihije uno munsi. Iteme yacu cyangwa se sije yacu twari dufite kuri uno munsi yari amahoro no gukora iterambere hagati y'abagore n'abakobwa. Kuko cyane twebwe yatunesheje nko mu Minembwe, tugize imyaka 5 kuko twabivuze hambere nta mutekano dufite. Abagore bicwa, werekera gushaka ibyo kujya ukicwa, waburi mu nzira ukicwa, tutagira kivugira, tutagira kirengera. Ariko none natwe tukaba tugize Imana, iyi teme ikaba yatanzwe muri Kongo cyangwa se n'abandi bose bizihije uno munsi. Twebwe twumvishe ko byatubereye igisubizo nk'abamama ba Minembwe. Tuvuga ko abantu bose cyangwa se inzego zigengwe cyangwa zigomba kubahiriza umugore nk'ikiremwa muntu, apana kwitwa kiorera, apana kugira bagomba gushakira umubyeyi cyangwa se umumama n'umukobwa wo muri Minembwe amahoro, kuko niyo tubuze niyo yibara ngo duteze Minembwe yacu imbere. Rekomandasiyo yacu tukaba dusaba abantu, tukaba dusaba inzego zacu, Kongo yacu, ku nzego zo hejuru, kugira ngo batwicare nk'abamama bo mu Minembwe badushakira amahoro.
icyo kintu nicyo dusaba leta yacu ya Kongo kugira ngo natwe idufate nk'abandi bantu ntigende twica ntigende igira gute kandi itwegere. Urabona mu Minembwe kuva duhuye n'intambara ntabwo leta yacu iranaduhemba n'iveri imwe y'isukari, tukaba tuyisaba kugira ngo imenye kuko natwe turi abaturage turi abagore kimwe n'abandi bo mu yandi ma province, kugira ngo itwiteho imenye agaciro kacu, idushakira amahoro, idushakira umutekano. Nibyo koko gitwoburi cyo kuvuga kuri uyu munsi bitewe n'uko abahanga baravuze ngo uwigishije umugore abayigishije sosiyete yose. Mu by'ukuri kuri uyu munsi twishimiye kubona uyu munsi mukuru w'abagore ku isi ukorwa no mu Minembwe, aho abana bacu benshi b'abanyeshuri b'abakobwa bawitabiriye bakaba banakoze n'amateatre arimo inyigisho nyinshi. Ariko kandi imwe mu mpungenge dufite ni ukuba abo bana nubwo tubabona mu buhanga bungana gutyo, ariko nanone dufite imbogamizi isa n'ibabogamiye cyane ariyo twita mariage précoce, bisobanura gushakwa mbere y'uko bageze igihe kigenwe n'amategeko. Tukaba rero dukangurira abana ubwabo kutitabira iryo shakwa mbere y'igihe kigenwe n'amategeko, maze barinda bitonde bige barangize. Nyuma yo kurangiza kwiga abagabo bazaba bagihari taho baroye bazashakwa. Nanone ni muri urwo rwego dusubira none gukangurira n'ababyeyi nabo kutemera gushingira abana ari bato, kuko hari igihe kimwe abana bashakwa bibaturutseho, hakaba n'ikindi gihe bashakwa. Yesu witwa nde? Uyu munsi ngo mwizije le 8 mars mu karere ka Minembwe, byari bimeze gute? Byari bimeze neza cyane, twari ko twizihiza umunsi wacu mukuru. Hagati haba akarengane, ariko turashaka uburenganire hagati yacu abakobwa n'abahungu. Icyo nicyo twifuza. Hari ibyo bagiye bagarukaho abayobozi wabyumvishije mu madisikuru batanze ku bijyanye n'agaciro k'umwana w'umukobwa, ko hari na benshi babomboka ngo bafite imyaka mitoya. Wewe wabifashe gute? Hari n'amasketch mwage mukina byerekana, wabyakiriye gute? Niki ugiye guhindura? Hari ingo nyinshi abana bato bagenda bashaka bakiri batoya, izo ngo twabonye zifite ibibazo, bagiye badusungura banaduhanura kudashaka ko tukiri batoya, batubwira kwiga kuko hariho byinshi tugikora. Izo zose twagiye tuzumva natwe, ndetse tuzagana tubibwira na bagenzi bacu kugira ngo tuzumve kandi tuzubahirize tubikore. Hari abana b'abakobwa benshi n'abagore bataje uyu munsi, niko bababwira kumwe mu bizije le 8 mars? Nababwira ngo baze kuko hariho muri uyu munsi mukuru harimo amajambo yungura, harimo amajambo ahanura, harimo amajambo menshi meza. Non, tu es venu faire quoi alors dans ma famille? Est-ce que je suis venu critiquer non, quel est ton rôle? Non. C'est critiquer ensemble avec vous. Non, les enfants se rendent à l'école, toi aussi, allez au chat. Moi aussi, je ne peux pas aller moi-même. Comprenez alors, tu vas me voir alors. Nous allons ensemble. Non, allez, je vais t'aider demain. Demain matin. Moi, comme ça, au centre, il y a mes amis. Alors, comme ça, c'est aller prendre les boissons. Ah, les boissons, est-ce que je suis capable de prendre les boissons? Allez d'abord, si je prends, ça ne te voit pas. Non, nous allons aller ensemble. Non. C'est comme ça que nous battons. Restez là-bas. Restez au fond. Moi aussi, je parle. Le soir, non. Elles vont se marier. Moi, c'est ce que je cherche. Et d'ailleurs, demain. Je n'ai pas accepté. Restez maintenant avec eux à la maison. Il faut aussi. Les garçons doivent étudier, les filles vont rester à la maison. Non. Est-ce que j'ai les moyens? J'ai les moyens. Regarde même mes poches sont vides. Regarde. Tu vois? Les filles doivent rester à la maison. Non, si tu as les moyens, scolarisez-les. Si tu as les moyens. Est-ce que ça me regarde moi? Non. Restez là à la maison. Les filles ne doivent pas étudier. Qui peut encore répéter ce que... Allez au chat d'abord. Allez au chat. Non, nous avons une réunion la nuit. Moi avec toi et tes enfants.
Oui, tu es une femme. À cette école, on vous montre comment les filles. Vraiment. Il faut étudier pour être comme nous. Il ne faut pas imiter les autres. Vous allez alors. Nous sommes la 16e. Vous allez à la rivière. Allez à la rivière, vous tous, hein? Oui. Moi et votre mère. Allez à la rivière. Alors, oui, oui. Moi, je vais préparer toi. Est-ce que je peux te laisser préparer toi-même? Ça ne peut pas se faire. Non, mais nous sommes égaux. Oui, oui. On peut préparer. C'est ça. Moi, je vais aller à la rivière. Est-ce que je peux laisser ma chérie travailler elle-même? Ça se fait. Et je l'aime trop. Vraiment, c'est oui. Je t'aime vraiment. Vraiment. C'est comme si tu as pris mon cœur. Oui, vraiment. C'est ça. Oui, oui. Vraiment, j'aime ma chérie. On peut manger aussi. Est-ce que la famille peut te tuer? On peut manger. Le mari a souci de sa femme. Il partage avec sa femme. Les enfants partent avant toi. Qu'est-ce que vous avez fait? Approchez mes enfants. Approchez. Ma fille, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez étudié aujourd'hui? Vous êtes inscrit seulement? Oui. Quand est-ce que vous allez commencer? Demain. Vous allez asseyez-vous. Ma chérie, nous allons manger ensemble. Oui, oui. Nous allons partager avec nos enfants. Tu te mets ici d'abord. Je vais m'asseoir après. Je vais me mettre debout. Pour manger. Mangez vite, il faut dialoguer même. Pour avoir une famille heureuse, il faut prendre tous les enfants au même pied d'égalité. Vraiment, j'aime mes enfants. Il faut étudier. Soyez comme moi et ma chérie. Vous voyez que notre famille est chaude vraiment. Vraiment. Nous avons nous acheter aussi des patates. Est-ce qu'on peut rester vrai?